Ok, trenutno je 7 ujutru i vrijeme je za jutarnje razgibavanje. Idem. Završen jutarnji session trčanja. Nisam trčao nešto mnogo, možda jedno 3 km, zato što klizao se nenormalno i mogu sam da bukvalno se polomim. Tako da je danas bio malo kraći trening trčanja. Ne želim da mislite da ustajem svako jutro ovako, rano. Ovo je danas izuzetak, zato što danas imam bukvalno cijel dan isplaniran i da nisam ustao ovako rano sumnjam da bih stigao sve da završim. Sad čekam za zeleno svetlo, taman dok stojim mogu da ispičam. Obično ležem ujutru oko 2-3 sata i ustajem ujutru sljedećeg dana oko 9, to jest istog dana, što mi je jako loša navika i volio bih to da promenim. Danas izuzetak, zato što danas imam posle ovoga snimanje sa Kimijem i pa to je sjajno, a htio sam i za sebe da napravim vlog, ukoliko sve to hoću da postignem, nije mi dovoljno vremena onoliko koliko bih imao inače kada ustajem. By the way, hvala Zla koji su mi dali ovaj Dux. Ukoliko želite čekirati njihov merch, bit će link dole u opisu videa. Sada se busom vraćamo kući i nastavljamo dalje sa ostatkom dana. I evo ga, brat se vratio, znači ukoliko se pitate kako snimam timelapsove telefonom pomoću ovog stativa ovdje kida, znači samo ga staviš ovako. To je to, bura. Kada završim sa trčanjem uvijek me hvata hype, tako da sad sam nešto skroz hypovan i idemo dalje. Idemo nešto hasamo, pre toga tušno, tako da idemo. Još jedna od stvari koje sam htio da spomenem u ovom vlogu je takmičenje u Sarajevu. Freestyle takmičenje u Sarajevu ove godine koje se održalo u aprilu mjesecu. Vjerojatno se pitate zašto ja to pričam tek sad, ako se ono odigralo u aprilu mjesecu. Zato što sam nedavno razmišljao o tome šta sam postigao ove godine i na pamet mi je pao to takmičenje. To takmičenje je bio zapravo XU prvenstvo u freestylu koje se održalo u aprilu mjesecu, tačnije 15. aprila u Sarajevu. I na to takmičenje išao sam sa Milošem iz Beograda. A Miloša ste mogli da vidite već par puta u prethodnim vlogovima, tako da vjerovatno znate ko je on. Pre samog takmičenja imao sam kolokvijumsku nedelju. To je nedelja na fakultetu kada 5 ili 6 dana za redom imate po jedan kolokvijum. 14. je bio kraj te kolokvijumske nedelje, a 15. je bio dan takmičenja. Tokom kolokvijumske nedelje, pošto ne učim redovno, učio sam svaki dan po brda sati i spavao sam svaki dan po 3-4 sata dnevno, bukvalno. To je utjecalo da posljednji dan kolokvijumske nedelje budem jako istrpljen i umoran. Međutim, to je bio dan kada je išao bus iz Beograda za Sarajevo, naš bus. Tako da sam ja odmah nakon kolokvijumske otišao za Sarajevo. Sad, fora je u tome što sve je bilo ok, sve je bilo Gucci, ja sam snimao vlog tamo kad smo došli, ja sam snimao room tour i upoznao sam sve freestylere, bilo je vrhčina znači. Međutim, kada je došao trenutak takmičenja, video sam da sam umoran, video sam da sam iscrpljen, video sam da nema snage, ali sam uprkos tome nastavio dalje i dogurao sam do polufinala. U polufinalu došao je battle sa Milošem, to jest battle protiv Miloša. U tom battlu ja sam izgubio i očekivao sam iskreno da ću da osvojim prvo mjesto na tom takmičenju, a završio sam na 3. mjesto. Fora što sam bio jako, osjetio sam da nije to, bio sam jako nestabilan, bio sam jako umoran, neenergičan, nenaspavan, nisam bio u moodu niti u vibe-u i sve to što se desilo utjecalo na mene da ja budem nezadovoljan na kraju tim mjestom koje sam osvojio, 3. mjestom, jer očekivao sam, kao što sam već rekao, prvo mjesto. Razmišljao sam dugo o tome
i shvatio sam da je taj način razmišljanja moj bio glup. Šta god da je bilo, treba da budem zahvalan, zato što nekad u životu moraš da žrtvuješ neku stvar da bi neku drugu ostvario. Imao sam kolokvijumsku nedelju i sve te kolokvijume koje sam imao, ja sam ih prošao, ali s druge strane osvojio sam 3. mjesto na takmičenju, što je za nekoga vrhčina, a ja sam to protumačio kao nešto loše. Tako da je pogrešan način razmišljanja moj bio tada. Treba da budem zahvalan na 3. mjestu, to je odličan učinak. Od 12 ljudi završio sam 3. na XU prvenstvu, tako da mislim da nema razloga da budem nezadovoljan. Zadovoljan sam, bilo je stvarno cool atmosfera, druženje, upoznavanje novih ljudi, istraživanje Sarajeva po prvi put, zatim prelazak iz jednog dela u drugi deo Sarajeva zbog busa koji je išao ka Beogradu, znači iz Sarajeva ka Beogradu. Probali smo sarajevske ćevape, snimili smo brda snimaka koje je Miloš okačio na Instagramu. Sad ću da vam pokažem jedan snimak sa tog takmičenja da vidite delić atmosfere. Ovo je snimak sa Miloševog Instagrama, ovo je njegov Instagram, zapratite ga. Pitao sam ga da koristim ovaj klip u svom klipu, rekao je da mogu, tako da jedan thumbs up za njega za edit. Sve osim te moje nenaspavanosti i neenergičnosti je bilo stvarno do jaja. Veliko hvala i Samiru Salčinu za organizovanje ovog takmičenja i svim ostalim koji su došli. Nadam se da se vidimo sljedeće godine na istom tom eventu ili možda pre na nekom drugom. Braćo, veliki pozdrav za sve vas. Bacite pogled na delić sa takmičenjem.